روش باش بنا و تودان گهدار و تماشوان رادیو بیرفیم و کیما دادست فکرن دست بک خلق خوشی بشه می هف بینی ده لگل محمد کرم و ریو بری نخوشخانه عدلوچاو لقام شلوی نهاجی دریا خطا تلفونی لگل منه روش باش جبوتا ماموستا محمد روش باش سر چعبا گلک سپاس بو وی در فتی از به پرسه دست پی بکم شخو جدما و بونا یان جدما را گاندنا وکرنا نخوشخانه عدلو چاف حتی نهاجی بشه چاف تدا بجن نهاتیه وکرن یان جی نهاتیه تفعیل کرن برواجی بشه دلیکو حتی نها در دورا 1000 عملیه قصرا تدا هاتیه چه کرن سدمین وی که چنه دست پی که هم سپاسیا و دکن معلومات نولونه بشه چاف او 6 ماه ما دست پیکریه و عیادات جی ما فکرنه و عملیات ما جی دبن و یاد الجی قصرا دوری 3000 عملیه قصرا و شبکات چه بونه بله یا چاف عملیه گدبون بسر جهاز ادمت کرن و عیاده جی ما فکرنه روژه سی حیا 35 نخوش آجی تین عیاده و چاوه وان فحص دکن و درمان دنوا و صورت همه صورت اجبو چاو جی تین گرتن شخوزه بیم سر بشه چاو برنگه کی گشتیش بوتل سرباخ ولی نهاز خوازم وی پرسیب کم شخوا هاتی راگاندن جالی ریو بریان نخوشخانه و که هون خوا آمادت کن جهاز اکزایمر لیزک کل نخوشخانه پیدا به وکی یکمین آلاف لهرما جزیره اف جهاز و کنگی خدمت دبه جهاز اف دوری مهونیف که محکه هاتیه هاتی سوار کرن راستی هم گلکی الونده بود هون زانن روشا آنینا جهازا و روشا سینورا و دریدن گلکی زحمتی هنه بله الحمدلله بمعانی ما سوار کریه بریا 3 روزا 4 روزا مهندس شریکه جی شامه هاتن او جهاز شمار شغلاندن و دكتور مي جباري سر شغلية دكتور خليل صبري جعفليني خلقي عفليني الحلبي دمينة ام سباسياوي جي دكن هاد فيدا وام سي عملياجي شغلي ما جو ام نادر راق هاندني براسي حتى انجامي وام بينن ام انا لسروي رادیواجی ام دبیجن الحمدلله ایرو حرسی نخواشه مجی هات مراجعه و روش آواقه لکی باشه ده هندره حفتی که 10 روزا دیست دکتر خلیل جعفری نیته و مهندس تین و دست به عملیات کن هر 10 رو 12 روزا و جاره که به حتی نیورو دکتر مجی سروی جهازی پرورده خواه ببینن يعني ام ببجن كتية تفعيل كرني يعني كتية جيب جي كرني ده كتية خدمته ده او جهاز يعني راسته بس تدي نوك يعني جهاز دني كي جي بي وايرو عملي ما عملي بكن ام نخوش وانا كوم دكن سرف حفتي كي دهرو رو 4 نخوش 5 نخوش 6 نخوش هبن ام جوار دبيجن فلان روجي هوني بين دكتور ماجيتين مهندس ماجيتين حتى ابرو شواك پرورده خلاص به دیسم سپاسیا دکتر خلیل دکن گو از وطنی نهیلم حتانی این سالک جیبه خواستن از هر 10 رو 15 روزا ویم قامشلو ام عملیات خواب شغلن جبو ام دکتر خوشی خیر بکن و جهاز یعنی ما نخواستم مدن رنگادن اللي في جارة بين قدس بعمليات كن براسير مدى انجامي وحسي نخوش اك مجوار عملي چه كرن انجامي وان سركف في درباس كرن جارة بي يبي همي وجي دعوت بكن وحمي راقهاندنا خوامي دعوت بكن بين حاضر بكن وديمان اجي جير بكشينن فرمي اجا تاخن خدماتي بواي كتي خدماتي باش بريز محمد يعني او كادرين وي طبي انكو كارمندين وي تندرسي لنافا نخوشخانه چاوا هاتنا فير كرن كل سر علاويان سر في جهازي كار بكن سانه اف جهازايا فريش كاري وينا مهندس دشغله دكتور وقت مشرف بس دشغله هر عملية في مهندس هبه مهندس كيميائي أجهزة طبية أو جي حاضر دبي
لسر جهازي سر عملياتي وي او يجي حرتم بتختوري مره بشتي شركات نماورن او يجي بتختور درباسي في عمليه ببه بله كسمي اجي صورة عدكشين يعني صورة جعوانا هم كسن خواندن وصفورن اجي بصريات خواندنه بله چار حب نوجي و سه ممرض منه اوجي پروردن بري انا مهنك جي شاندون شامه دو محلوه ده پرورده کرن جبو عملیات وان چاوا و تختور مجی آنا سروی جهازی پرورده نسخه یکمین او جهازایا هاتیه هنگ جواسر نشولین آنا سیدک وقت سی تختورا ام حاضر دکن که اوانا پرورده خوا خلاص کن و دور ایجا حوال خوشی بخار درباز کن باشه چه بالکشه دوی علاوه دیان که ممیزات وی جهازی چنه؟ مميزات في جهازي يعني تصحيح بصر يعني إنسان كيتي شعبينا مثلا بين سر دهاية بفي عملية تيجوزلك وافيجي حول بالشغلن قزحية شغلن مثلا حطاني زرع قرنية شغلن أم هاو ددمي بيجده أم فان عمليات جي قشال فربك باشه شخواد دست بکی ده مغادین سر زمان کو گلک رخن هنه حتی اینها بشه چعف مجن خوشک نهاتیه وکرن ل نخوشخانه گرد تشيرو بك حطاني چاسي كارد السروان آلاوان تيكرن ينكو دبش چاف دنه تباش السربا آخو وجمره أنا بس چاف للجمع روزانه ساعات حياة ساعات يكي نيرو عيادات بله حاليا بو چار مهمد شغلن شخوا بيب هريجي عيادات نخوشته تختور هنه فحص دكن چاوه وانا درمان ددنوا وجدك جوار لازم من جوار دني بسينن هي صورة جوار لازم من درن قسمه صورة جوار دقرن يعني وكانا مثلا جهازك هي تصويرة شبكية دبرو شامي تاني هي بله اوجي نكيميك زايمره ياك هي فاكو هي مثلا سعد آواز سبي بري عمل جراحي بو انا سر فاكو تشيدبه وبأسعار قالكي رمزي جي شغلن وكالي كاري جي بر ودفعين بوي حما عمليات ما روجي تختوركتي ده حفتيه جيشي دو تختوري ما حاضرين روجا إيني عيادتنا تاخمي ما فني بصريات وممرضين وفانا قشتك حاضرين هر روج تبلي روجا إيني جي أو تاخمي سورة چاف حاضرين تاني عيادة ويروجتنا وبشتي نيرو عيادة خلاص ضمن دست بيجا عملياتك بله حطاني نها چقي سي اندامي نوي انكو هجمرا اندامي نوي تندرستي يكو دنوا نخوشخانه ده کار دکن و چاواتی نهل بجارتن او کارمن دست بیک آن نخوشخانه ما وکی ریوبریان نخوشخانه ما تا جوان نگر سرخواه يعني مكس بخان ناكر كارده مثلا باش أشعة ما تختاري أشعة آني أو خصنا أزمونة كده وقت بفحص مقابل جوار شكرا ناوي واجمار هاتن أبنى جحين ما قبول كريه مخبر ولو تمريض ولو عناية ولو أي عينية يجي بنفسها في أواي هاتني قبول كرن يعني قش بفحص هاتني كسولو نهاتية قش تختار معين عندنا مخبرية أشعة فني تخدير قش أزمون جوار شكرن وهاتني قبول كرن هجمارك قشتي يا كارمندان اللي جمتا بيدا دبه؟ هجمارك قشتي كارمند نخوشخاني تبلي تدي شركة عمي باقجية أو جوداي شركتك أو أندامي وين مجي 125 أندامي مشفين باشا بحثا زحمتين وبكن زحمتيان دا آلي كارين ودا هون چه زحمتيان دبينن؟ زحمتي عم دبينن هنكي سيستم عمه أما سيستم جيردانية يعني أم دخوازن وقت بي ارتقاء وكي دولتي بيشكتي زحمتي عم دبينن يعني أزيبهم
ولا دعيناية شيء نابي كسر بار نخوش به ملت جواك تزانه بله ياوش نخوش خاني عين ولو بوي لهجة ياوش نخوش خاني ندي علم نخوش خوبي ندي علم هرن جم هنكي وي ام مراعاة كن ام بوي هنكي زحمت يادك شينن ملت جمار هنكي علي كار به حتى انا روب بهتر علي كار ياويجي شيء ام سباسيا ملت يخوغي شيدكن او برزگريكي هن بهن جيم ده ببراستي يعني تا انزانس او سيستم انا خوشخانه ولوي يعني قالكي امكارم بصدي هفته هشته او سيستم مزحمتي دسته دکشان هات رونشتاندن حتى ني كارمن دمجي اي جبر الدرك نه شغليون او جي ببون بارك سر بيمه حتى فيري سيستم يبون ايجل نخوشخانه بريجي شغلي بون او فوضى وانا دخواستن وی سیستم بینن ویده براسی ما برگرت ما نهشت يعني جي جليوان جي سكناوان جي التزاماوان جي خوارناد مشويد جي جغاره قد خيه جي تليفون قد خيه زحمتي مكشان حتى جيا أصلكي السيستم هاتلو نشتاند بله هجمارا عملیات انکو حتانی نهاد نوا نخوشخانه ده چه بونه و ده کی جان بشان ده بوان کود کی جان اختصاصات ده بون اتدین ایمال دلو جعفتنه بله يعني براسي کی جان بش حريب دل قصرات وشبكة جروجا ما بكريه جياي 3500 عملية من شغل تعرف هفوك مشترقو شغلي سيمها مدى سبيكريه يعني دردوري 100 عملي ام شغلين سواء لايزري سواء ضفرة فتح قناة دمع آواز بيسات يعني دردوري 150 عملي ام باش شغلين ام بحثا تكاليفا ممكن عنكم بحثا بهاي عمليات بكن ودرمان كريني ده نوع نخوشخانه ده چاوايه براستي ام انا شخه ام پر هفديتن چه دبه ناو موره و بريه و دستایات تندرشتیه ده يعني خوازن گوهرتنه که دوان مسئله تکالیف عملیات چه ببه این مسئله ما نه تجارته ام نه مؤسسات تجاری نه مؤسسات قاربيجي تقريبا خدمية يعني تشتكي ام دستين حرتم ام شاوات كن يعني ام تيد نخسرت بله ابوي رنگي يعني ام نابي ولا عملي سوكي بصد حزاري كايمة مي بينجي چيكن ام نولود فكره يعني $7 بلن ببدو 100,000 ام بكام جي زيادة بكن ام نولود فكره سر ما تكلفه ام تيد يعني قدر الامكان ام تيد نخسر فيدا تنبه باشه حتانی نها هون وكيري بريا نخوشخانه كارين وخوا ونشاوات دنرخينن يعني تقييمه وجبنا كاري وتشيا والله حتى انا او تقييم ازبي ملت جرك بده ام جي رازين حتى اصلكي لام هولدن جامهين پیشتر بخن يعني ازناب كيماسي هروي هبن ما دام رد ناوا كار دوي كيماسي هبن بله ام حتى اصلكي جي رازين لأف برسايا ملت برسفايا بده وي باش ببن وي چهتر به او دقين كار باش درباز كان بي باش درباز تايبت يعني كار هيلا علمي ده ام سپاس دكين ام دكتوري خوشي سپاس كن كارمندي خوشي وبفضل خديجي يعني او اخطاء طبية ام كارم بيتناني تقريبا او قالكي باشي وكيدن مثلا باخجية خدماتا خودی لی درکتنی استقبالا نخواهش پیشوازیا وینا چاواتی کرن دانستندنا بنخواشه
ئەو ملت بەس بێ سەر بدە وێ چێتر باشە gelek spas bona tevlîbûna te gotinek dawî ji te bibihîzim birêz Mihemed Kermû. Gotinê dalî em mizgînîkê dijî nêzik didin miletê xwe em ê emeliyatê xel meftuh jî li vir çêkin yanî meşfe wek eyade wek karmend wek ferîqeyekî ser bişol wek textor hemen em karin bêjin sedî heştê hazir bûye nêzik nedûr em wê mizgîniyê jî din miletê xwe emeliyatê xel meftuh jî li vir çêbin enema ihtiyacê wan biçûna Şamê û derin dihebin. Gelek spas Mihemed Kermû rêveberê nexweşxaneya Dilûçav leqa mişloyê bimînin nav xêr û xweşiyê de guhdarên radyoya Wêrê FM temaşevanên me li bendî me bin piştî vê naberê xeleka xwe lêgel we berdewam dikin.